hape bana ba heso e dumeleng tla di a buang. Jwalo ka ke tshwele programming e fetileng, re tlo ithuta hore na o installa di-IDE jwang, Integrated Development Environments, bakeng sa ho ngola di-program tsa rona. Di-IDE tse re tla di install ke CodeBlocks le Visual Studio Code. So ke tsona ntho tse re tlo di etsa ha jwale. So ka ha nna ke sebedisa Ubuntu, ha o batla ho installa software ka Ubuntu ka sebedisa command line kapa o ka sebedisa nthwena e bitswang Ubuntu software. Ha o le ho yona, o ka re fela CodeBlocks e tla hlaya, mme o tla installa o se installetse o ka punya launch. Empa tjena se ke installetse Visual Studio Code, lona se ke installetse, empa ke installetse ka mokgwa o mong. So ke installetse version enana. So ha ba se install ho hlaya tjena hore install, ka mora moo ha se installetse o so ka etsa launch. Ha o sebedisa Windows o batla ho installa CodeBlocks, o ka re CodeBlocks Windows install. Tla bana mekgwa o installa, kapa o ka hloka re fela download. Hobane Windows yona e bobebe, o ka tla mo search for SourceForge kapa ForceHub, wa installa CodeBlocks version enana. O nke executable Windows ho bobebe, o double click fela and then e tla installa. E se e Windows installer, ke tlo cancel ena hobane ha ke Windows, and then Linux ke teng o ka installa ntho tse, o ka downloada di-file tse o lo di installa on Linux. And then ho CodeBlock ho macOS le teng o ka downloada CodeBlock zip ye, and then wa installa ho macOS. Mokgwa o bobebe ya ho bona hona o di installa jwang di-program tsena Windows le Linux le macOS, ke ho tla monana ho YouTube, CodeBlocks install Ubuntu. Di-video tsena di tla bontshana ho installa jwang, mme o ka kgetha video e bobebe. Ha o ka shebella video e nngwe, wa fumana hore mona jwale ha ke bona motho eno ntse a kae, o ka sheba e latelang fihlella o fumane e o sebeletsang ha bobebe. So ha le Windows le teng, ha o sa tsebe o ka search hona ha ke le Windows teng, ke download jwang, ke installa jwang, e tla o bontsha ke Windows. Ha ke le macOS, ke ka download ka installa jwang, le teng ba tla o bontsha mekgwa ya ho installa. Mme ka nna phosa video nakong e ntse ba bontsha, wa nna etsa di-step tseo ntse ba bontsha tsona ho fihlella o so installetse. Ho tshwana fela jwalo le ka Visual Studio Code. Ona o installa jwang on macOS, le ona o installa jwang hodima Linux le hodima Windows. So ka mokgwa jwalo fela ke nahana ke qetile ka taba tseo. Re tle re qale monana, re bule moo re tlo sebeletsa ho etsa di-program tsa rona. So ke tla batla re tlo etsa program re sebedisa CodeBlocks, le e nngwe re sebedisa di-program e tshwanang, re sebedisa Visual Studio Code. Ke tla qala ka enana ya CodeBlocks. CodeBlocks o ka tla mona fela wa etsa new file, iketsetse empty file, penye control le S,
wa e saver o ka e ngola fela wa e lebitso la yona wa re hello.cpp e tla ba program ya C++, then o e savele ka mokgwa o batlang, ka moo o batlang ho sebeletsa ka teng. So ha e le tjena program ena ya rona ka e tlo ingolla program e ke batlang o ska wa leka ka matla ho e utlwisisa, o tlo mpo o itjhebelle fela hore na ke ntse ke etsang o sa leke ho utlwisisa. Ke tlatla ke hlalosa ka mokgwa ke tlileng ha mmamorao hore na hobaneng ke ntse ke ngola tseo tse ntse ke di ngola. Ngola printela ke tsa tjena fela, and then qetile. Mme program ena ya rona ha e le tjena ke ena, ha re batla ho e run-a ka tla mona ho run kapa tla mona build and run, mona ke o builder fela. So ho e builder o tlameha o builde pele o ka e run-a, so ho e builder ke ya computer ke creator file e nngwe o sa hlokeng le e bona e leng hore ke ka mokgwa computer e utlwisisang dintho ka teng. So ha o e builder e tlo nka nthwena ka mokgwa e ngotseng e fetolela ka mokgwa computer e utlwisisang dintho ka teng, mme ka mora moo e tla etsa e tla e run-a. O bona e na le bothata, melaetsa ke enana, compiler e tla o jwetsa ha ona le bothata. Ke entse phoso monana, ke iostream. So build 0 errors 0 warnings 0 minutes. So e qetile, mme ha o e run-a ke eo ka bona e printile hello world. So tlase monana ke melaetsa o etsang hore na ntho e ngotseng e ntse e etsa kelello na. Ha o sebedisa build and run e sebetsa hanghang, empa ha o ka run o sa re build e tla o botsa, empa tjhe ka se rekile ra e builder e se tla sebetsa. So ke tla kopa re tle re kope yona program enana fela ya rona, le se ke ile ka ngola ka mona, re save ka mona, and then ka se ntse ke na le C++ compiler, ha o le ka moo file e leng ka teng, e leng ka moo re nang le file ke tle ke delete tsena. Ka moo file e leng ka teng, e leng ka directory e leng ka teng, o tlameha o bole ka teng ka mona. Ha o ka re ha bona ka ra directory re leng ka yona, ho na le file o thweng ke hello.cpp. So ha o le ka yona o ka re fela gcc, ha ona le gcc ha o ka e penya fela wa re enter, tjhe e tla bontsha there are no input files, but ho bolela hore re installetse. Haeba e le siyo gcc, haeba ha o penya gcc ha o bone letho, o ka tla wa installa C++ extension monana wa fela install e tla e kenya, empa nna se ntse ke na le yona. So re tlo tla re gcc hello.cpp, compiler wa bona ke entse file e bitswang a.out mo, ke file e bitswang a.out. Ha o le jwalo, ha ona le a.out, ho e rana mona ho Visual Studio Code o type a/a.out, then o pressa enter, wa bona ke ya hlaha monana e printile hello world. Ka mokgwa ona ke ka mokgwa fela o kgonang hore o rane program ka mokgwa e leng ka teng ka Visual Studio Code le ka Code Blocks, ntse di etsa ntho e tshwanang.
empa le code blocks yona e etsa pop-up ena mona e printa mona ntse le ntho tshwanang ntse le terminal e tshwanang le yona ena ya rona ya Visual Studio Code. So ka bakgutshwanyane ho etsahalang mona ke hore mona ke library file e hlokahalang hore program e rane ha se ntho tse tlameha o di sukisisela o ka di grammar fela for hona tjena nako ena kaofela o ngola program ya hello ya C++, o qala ka ho ngola hash include iostream input output stream library se isang hore nke di-input tseo di typang keyboarding di ntshe di etse di-output jwalo ka re bone monana hona ke output mona mo di printang. So ke library e nang le ntho tseno namespace ena ke standard namespace e sebediswa ho fumana dintho tse kareng cout ena e sebediswang ke program bakeng sa ho printa di-file ke ka mokgwa C++ program e ngotsweng ka teng. So mona ke standard namespace jwale ha le bona ntse ke ngola di-forward slash tse pedi tje ke ntho tse bitswang di-comment ka mokgwa mong wa hlalosa hore na ho etsahalang programming ya hao o ka e ngola le ka hodima function tjena hape o ka e ngola ka mokgwa tjenana ebe dipakeng mona ntho e ngwalang e nngwe le nngwe ke comment o tla bona le ka mokgwa e highlight-wang ke dintho tse leng hore compiler ya C++ kapa ya computer ha di shebe di etseditswe fela hore ha bona moena hao bo motswalle hao o batla hore a tla utlwisisa hore na o no etsa mo a tla bale di-comments tsena monana ke main function monana o ka ngola hore mona ke printer hello world printer hello world mme program e tla printa sohle seo se ngolang ka moo ha o itse fela cout le di-operator tsa ho etsa cout o ngotse hello world e tla ngolla hello world return 0. So function ena return type ya yona ke int ke ka hona re tla tlameha hore return 0 kapo ka re return 2 return 1 ha o tsotelle main program ke program e sebediswang hore computer e tsebe hore na e qala kae ha e bala program ya hao ha o sena main program e ke se sebedise main function e ke se sebetse program ya hao ho hang. So nako ena kaofela o tla ba le iostream standard namespace le int main ebe o so ba le ntho tse bitswang di-curly brace tsena ho tloha mono wena mo re tlo ithuta le wena ke ka hare ka mona ha e le tse ding o ska di natsa ntho e nngwe ngolang ka hare ka moo ke yona ya bohlokwa ha o ntso qala ho ithuta programming hore na tsena di etsang re tla ithuta ha mmamorao ha o so tseba hore na ka hare ho etsahala jwang mme ka hoo ke tla le bontsha fela hanyenyana ntho e re entseng mona ke ena fela ha o sena ntho enana ha o ka re gcc get our a.out ha hona etsahala letho hobane ha hona ntho e re jwetseng computer hore e etse empa re kgutlisetsa mantswe ana mona mme la re ka tjhentjha ra re itumeleng tladi e tlo printa itumeleng tladi program ena empa re tlameha e compiler pele hobane ha o ka re fela a.out ha ena etsa letho tlameha compiler pele o re gcc hello.cpp and then ha a.out ke ena ya printer itumeleng tladi ke qalo ya kutlwisiso ya rona ya program return ena re e hloka hobane mona main function e return int e leng data type ya integer tseo le tsona re tla di hlalosa nakong e tlang re kgutleleng ho hello world ya rona re emisitseng mona ka ditumediso tse latelang ke tla etsa fela hore ke le thuse ka hore
Labone le leng, Labobedi le Labone le ka kopana le nna la mfounela ka mokgwa wa Skype, and e tla be le ka o tla ka hora ya bosupa ho fihlella ka hora ya borobedi nakong ya metsotso e 50. Mme haeba ke ntse ke o thusa ka ntho e nngwe, ke tla kopa tumello ya hao re record-e thuse ntse ke o etsetsa yona hore ba bang ba ka bang le potso e tshwanang ba tsebe ho ithuta mono. E ka ba ntho e nngwe le nngwe ho install-a di-code block tsenana le di-Visual Studio tsena, kapo hore na program ya hao mathata ho kae ka yona. Ke tla etsa video nakong video e latelang e tla ba ya hore na Skype o se sebedisa jwang. Ke sentse ke se install-tse nna mona, mme ke tla fana ka di-contact tsa ka tsa Skype video-ong e latelang hore re tle re kgoneng ho buisana bana beso. Ke a leboha, ke fella hona mona ka ditumediso. Ha o be monate, dankie.